Alleluia, Gesù Cristo lumipad. Ula job ya kajing ya ukun lang rot Paskah Kristan ya ro ai ngo jing knya u Kristu kun lang rot lui laki lang rot u siu kuna ban pen ya sobat la ukpa. Alleluia, Alleluia, Gesù Cristo lumipad. Ula job ya kajing ya pat kajing im kat lanam laki layale usim jing im. Kajing pulih nagi kam jeng ki apostol kalenong ka basaw ka dekat khatlai hadu arpuai kirang ba kata ka darbar kila lengok ngan banyu i kano Petrus bat Yohanes ki slur bat bantip makila long ki breu ki bom don jing nang jing start ai kila sutho hangta makini kila long kilok jong ujisu Henry Shem don ai makila la ban ong namar kilui ya wala penkot bau yang lang batu Petrus batu Yohanes kumta kila phami eki na kamera dorbar bat kila sedang ya sait nia para maki nginle ayu ya kini ki brio kila ya keli man lau brio ubasyong ha Jerusalem ula benaya kani ka kam phla bakrau bakila le bat ngimla ban len ya kata Henry bakanom priang syuk hapadeng upat tongin syumaham ya kini ki brio bakimbet ban keren syuk hanu haga kerteng ujisu kumta kila khot biang eki bat kila bidong teng bakim dai ban keren ne ban hikai haga kerteng jong ujisu Henry Petrus bat Yohanes kila jubab eki tobi syarhi mapi kano kabadai hakmat ublei ban kongo yapi ni ban kongo ya ublei ngite ngemla kubum klem keren syapang kata kaba ngihi nilayo i balayo sngo kador bar kalamaham kham teng syushu yaki bat nangta kasapelai no yaki kemyo dawan pensyutom yaki namar upat baro ubayaro sudah ya ublei na kabenta kata kabalaja kaktin jong try kasam masispa khat pra to yaro eu try na ulong babha kajing isn ai chung u kane chunam utrai ulong kajing klan bat kajing ruai jonga ula long unok pan em jonga kidon kijing risa jong kajing kemen makajing pen em haki yeng jan jong ki bahong ngan ai ngo emi kutrai namar mela jubab yanga yakti kamon utrai kale ki kamba yakti kamon jong u kalayo nam kakti kamon utrai kalale ki kamba nganom yam Henry ngan em bat new tang ni ki kam jong utrai ngan ai ngo yami ko try namar mela jubab yanga to pli hanga ki kerdap ko hong ngan rong bat ai ngo eu try kani kadai ka kerdap ka jong utrai ha ka baki bahog kirung ngan ai ngo yami nama mela jubab an melong unong pen im jonga ngan ai ngo yami ko try namar mela jubab yanga kajing pule naga gospel kat kum Lukas kalenong kebakat riu kadekot kebakandai hadu bakat san
Daw Jisu lami pat na kabajingyam. Dang step hakasngi nengkong jong katayaw. Ulapaw nengkong haka Maria Magdalena. Nakaba ulabe hinyaw ngut giksud. Kalalay yatho hakilok jong u. Kidang yayam sengusi. Bat haba kilay usngaw ba udang im. Bat bakalayo iya u kim syam nget yaka. Nadien kane ujisu lapaw hakaway pat kadur haki arngot na kisenran kat ba kidang yalit sinong kendong. Kila lit pai ban yatho haki way pat henrei kita kim tre ban nget. Kadu ujisu lapaw haki kat way ngot kisenran kat ba kidang yabam. Ulama ya kajingbam nget jongki namarba gilapan dukhi ban nget yakito kibalayo iya u hadien bu ulami pat. Ula ong haki kilet sa telak keperthai bato yalap ya kubor babha haki jing tahu baro. Ka gospel jong utrai.